Kaže se da čovek može da filozofira tek kada mu je stomak pun, odnosno onda kada je sit. Sve dok samo preživljava, odnosno ne živi, on ne može da se bavi kulturom, umetnošću pa i naukom. Dakle, samo onaj čovek koji je oslobođen svakodnevnih stega može svoj život da posveti onim sadržajima koji nisu prosti, svakodnevni, jednostavni, koji zahtevaju njegovu duhovnu angažovanost. Međutim, da li je to sasvim tako? Da li je istina da tek sit čovek može da filozofira? Ili nekada baš onaj koji je gladan, kojem ništa drugo ne ostaje, bira filozofiju? Jer će njome ne nahraniti samoga sebe, već ispitati razloge svojih teskoba i čak svoga ništavila. Možda tek onaj čovek koji dodiruje dno egzistencije može da se kao Feniks izdigne gore. On ne bi trebalo da važi za sve i sigurno da i ne važi za svakoga, no da li onda možemo na ovaj način revidirati tu staru tezu da postoje ljudi koji tek onda kada su unesrećni ili unesrećeni, odnosno koji ne žive kako treba, mogu da se posvete svemu onom što njihov život oplemenjuje.